sacrifice matla a hae, o sacrifice nako ya hae, o sacrifice even le bonna ba hae, o sacrifice le toro ene anana le yona. I sacrifice, sorry, I want to make this family happy. I want to make this woman happy. Tomorrow, mono na hafe to sacrifice and to then. Abe a sacrifice aska utlwana le ba ko habona. A kabane le batho ba habona ka baka la msadio le bana ba. A sacrifice aba sacrifice le metswalle ya hae. O mametse le Sedi FM mama media motle tseba hore nna no lena ke bua monna ke tsama le last number kwano Dr. Masekwane re hula le yena le tsatsing lena haeba ke beke tse tharo alisio kwano meketse baking ena bona ke molate a beteng so tlabua ditaba mo re leng teng ka tseno ho bua monna ke hore na ho etsa la eng ka tshehetso e tlamileng hore e be teng pakeng tsa monna le mosadi hore le rato hona jwale le dutsimane ho setseng ke hore nka thuswa jwang o fumana mme a re fela nanka hanka thuse ya fela mono ha o ke qetile taba le rato e tla ipona and into ya re bolai e sentse re qetile jwale batho bana ba beile ntwa ya le rato udimo ko pele mara ka tlase ka mona motho wa itse ha I commita mo le ratong kapa lenyalong or relationship ka lebaka la le rato. Ntate Masekwane e ka re o bua le nna ke melaetsa e kenang Ntate Masekwane ka re o bua le nna e mongwe moshane Sokwano touch are yo pure truth arena ke nnete ka ba ntse ba kena jwale na yona ntho ena jolo ka o tsho ke yona e ba ka mathata metseng ya rona e entse rimelwe e entse ha o ka to sheba ntate Motau banna ba bangata today ha sheba morao hona le banna ba ile ba itela a itimento tse monate a itela a batla o bona smile tshobotsing ya mofumahadi le bana ha qeta dihlabelo tseo tsa di ntshitseng kaofela le energy le matla a kentseng kaofela mo a re o build a family batho ba ntate today ke bone ba tlo mo bolellang rona ra o roma ko rona re ne sa o push butleman rona are o etse ntho tseo tse eke o dientse ka thato ya ha are o nelwe ke dipula that thing breaks men that are too many today. A lot of men are broken today because ha sheba no yana we pona batho bana ba sacrifice it o fetohile ntwe sile ho bona ha sana weight ha sana value ha sana boleng wa phila marasa phila ho bona ntho tsohle tse wa ileng a di etsa ha o sana motho ya reng ke a leboa tebo ile ho fedile ntate Motau ha sa velua ha o sa bonala ene we bone e be bohloko ne o re ntatona o gala sacrifice monna o gala sacrifice ba be ba moetsa ngwana hae wa ngwanana a ba thola rama rugwana nyana a tla ka thezenyana re biemenyana a sentse matla fedila hao ha o sa kgona sebetsa age or crippled or sickness nyana yo ke ho tla se hata marigwana mona e le wena monna o ya tla mona o sentse o replace wa ka yene strategically voice o setse utlwala ya abuti enwa ya tseng a le motsha mona ka tlu ene nako e sia nyale lo nyala mara jwa ba santsane ba jola fela ntatwaka ha kena e makolo strategy wa thuthumello mshanyana yona ha kena kene a filisiwa ngokare ntatwa le lapo sentse a fihlile mara ntatwa le lapa a man who built this roof a man who built this house o lo dutse mole bogoni bo fedile age e mo fihletse kapa bolwetse bo ha sa boniwa ha sa bonahala e sentse le ntho e sile fela o mametse le Sedi FM e re ke shebe mo mamedi a re ngollang kwano mona ho ba horona mona ntate o bua nnete go jwalo bothata bo boholo morao tjena e ke tšhelete ke nna le ka uta ka mona ka Peter Maritz Beck e re ke bela pe ke fumane mo mamedi mo mona ya buang ditaba tse ding hape e kwano mona ntate Motaunga se buang ke ntate ke seng ke tsallang hona jwale
Ntate wa ke bothata. Ntate Motaung re ntse re le mo ke a bona ya ke na melaetsa ya bobedi gore ke le ka ofa ntho e ba ka mathata malapeng hona jwale eke ya no mme o dutsing a ipotsa gore ke nge mathanka kelellong ya monna ona o ka re ha bui ke tsone ntho tse di bolaya sebata se di bolaya tau yena silent kore o shwa a silent death antse a le teng a sa tsebo re wetsa yana jalo o thulelang butle doctor re me hona ding mo gobane ke tlo fa sebaka pe sa rotlo o tswele pele metsotso mashoma mabedi le metsoro bongwa ka mora ora le shomane motsolo monga le nana wa ke bua monna ke na le Dr. Masekwane wa fa mona ke tshwere last number me ke a tseba hore ke motho ya tshwarang mosebetsi wa ile wa kereke mana o tshware banna bosiu ka ofela matsatsing ana hore hepa ke utlwile ke utlwa le baneng ba ntshebela hore o tla hlale ka mane ka Petrus Molemela Indoor Sports Center ka bo di 4 a itse mosebetsi o moholo ke tla ba teng mo ngwaneso fela re ditloeletseno ha ke re kene tabeng ena hona jwale jwalo ka re bua le wena motsotsong jwalo ka re bua ke le monna ke tholelang he ha dintho di etsala jwalo hobaneng ke thola ntate wa ka ntho e etsang o bone ba shwile kapa re shwile ba nna re thutse ke ha o dutse o sheba batho kaofela bane ona le di plans kapa di big plans ka maphelo a bona ha o ba sheba ka jeko lena ka tlung ha ba sa hlole ba o include mo tsa bona ha ba sa o kenya di planning tsa bona ntho di etsala ka thoko wena ntate Motaung merero ya hao ka maphelo a batho ba jwalo ka ntate wa lelapa ine le merero e meholo o batlo bona bana di university o batlo bona bana ba sebetsa o batlo bona mosadi o na dula thabile kana jwale matla a sentse qala yello fela jwale income e sa tshwana le pele ntho di fetohile or mosebetsi o lahle ha o tlo sheba di big plan kapa merero e meholo o nona le yona ba bang ba achievile ba ifihlelletse ha ba sentse ba di fihlelletse jwale dintho di tobetseha jwale ha o sheba o thutse le monna wa bona hore merero ya bone kiye ha isa kenya wena ka hare you bele kore o wa bona wena o thutse fela merero ya bona wa e bona ntate Motaung la o etsa di plan ha o includiwe la o etswa di house party di visitation or we wa ka wo utlore how man how yo hang mererong ya bona di strategy tsa bone le di system tsa bone ha di include eto jwale wa shwa ka hare o le monna wa fela ke le Sedi FM John Ntate Motaung nana o la ka jeno le bua ka mathata a ileng a ntlosa ka tswa hae ka tlung ke ona mathata ana a o le buang ka ona ke ra le bua wena re ya le bua ka melaetsa e re ke mathe le wena ntate o qetile taba ya monna eno fedile ntate wa ka basadi ka jeno ba kena lenyalo mona ba kene impa re le male ntate wa ka ba kene ka tsela ya hore ke thusa mona ha o se jwalo nka mpa ka tswa ka tsamaya jwale monna ha o le monna wena doctor yes e butle ke tlatla o yona hona le ntho no batla o tswela pele ka ke bona sheba fatshe mo ona ntho ka pa no ingotse o lokela e re ke tswela pele go jwale ha o le monna o etsa jwang ka tlung ha o le jwalo ba bana ke bana ba teng ntate wa ka bothata bo boholo ha o ka sheba banna ba bangata ba jwalo ba treatiwang jwalo ho hola ka rapelwa ya hae ho kwata ke atla hore o etsa jwang monna o le jwalo and then ha o kwata ho kena monna o qala nna bokgalaka o nna bita o pelo ya hae e dula e titibetse mme o ba le sehlabi se seholo dula a hlabeile o dula o phetswe ke situation tseo and then ha le jwale le madi mmeleng ha o sa tlhole a circulate hantle stress level ya hodimo di high blood tse siyong di qala di nna teng o hla mafu a sa hlokahaleng jwale o bo fumana mefuta e sa tshwaneng ya banna
ho na le ba pelo tse kgutswanyane ba jwalo ba pelo tse kgutswanyane ba end up ba etsa ntho re ke foolish decisions at least tse sa lokang a bona hore hanga nka sethunya ke a se beya mane ke a se beya le hlonyaka ke ntse tharabolo ka nta se yona se yona re batla nako eo motho o phushitswe ke tsona ntho tseo jwale ntate Motaung ha ke tla mo potsong e o e botsang ore monna ha o le jwalo o etsa e tshwara ona temo re tlo araba ka morapinena o e tshwara o ska ile ba ha re tla mona ha bothata bo se bo le jwalo ka tlunga hobane hona jwale re bua le bontate re bua le basadi re aha le hona o bopa malapana hore re be le malapa a phethahetseng hantle ka ba ka opola monna e ne ile president mane America Monghadi Reagan ha ne a kgetho re ba mo president o ile a qala pele ka hore nna ha le nkgetha ntho e ke batlang ho etsa ka re America ko bopa malapa a re ke batla solid families a re ntho ya bobedi ke batla khotso ka ra malapa a ra nka fumana ntho tseo tse pedi mesebetsi e tlatla ntatwa ho tla khutsa le makeishene mo re phelang teng ha malapa a ka loka ine ile Ronald Reagan ha na hapa dikgetho ka nako eo e re ona jwale re ke re Veliswa Skei a re sikelela a tswa monate Veliswa wa Skei jwale ntate wa ka ke ba bona ke bona le momamedi o ya kena mona hema Monica Emmanuel Realeboa Hlem ke bona le ona le rona ke bona le bophindile ke bona le bo moiponi ka o fela ba ntse ba kena hona le monna re ntate re tabile dipelo ka nnete ha re sa khona la o re wa khalema go ba thata ka tlunana o lena ka jeno banna le ya re hlabolla ke nna rantwetsi ka le bo rantwetsi jwale ha o le monna ha o le maemong a tshwantswetse jwa ha re batle o nke qeto tse fosahetseng ha re batle o nke qeto tse fosahetseng ntate Motaung re batla o re o thuse doctor bua le nna ntate Masekwa ntate wa ka e kholo ku dula ya pele yes last number o ska dumella o yetswe ntho e o seng yona o ska ba dumella o etswe ntho e o seng yona ha o le monna o na le pelo entle dula fela jwa o ska fetolwa ke maemo hobane ha o le monna ntate wa ka o ina le pelo entle dula fela jwa maemo ano a ska a o fetola ke tswela pele hobane ska o tshintsa hobane malapa mangata le bomme ba bangata ha o le monna o na le pelo entle o ka ro se thotho go bona ha jwa ba msadi wa o rata butle man Dr. Masekwane you are advantage of your kindness onka monyetla ka o loka ha ha ho loka ha ho etsa sehole yano ho loka ha tshwanetse o letlelle manyofonyofo ka o fela a felelletsa etsahala pela mahlo hobane o lokile o lokile ha no bua ke a tseba ke tla etsa jwale ho loka hono ha hono jwale o nyatsehe ntate wa ka ba shwa banna ke ntweo ba shwa ke banna ke ntweo voice fedile e fedile ka tsele makatsana o tla utlwa la ba bua bomme la ntho o bona hore utlwe a botswa ke mosadi o mong or monna mo monna wa ka utlwela nthwena o tlweng o ska tshwenya ka o ska tshwenya ka o yona ska kgathatseya ka na au ke soft boy ska tshwenya kore ko loka ha ntate Motaung o nka monyetla the other party utlwa a sisibala a ikenya maemong a ntate o wa ntlo eo a ipotsa hore nare ha e fihla taba ena ho yena kapa maemo o tlwanka kore ka motso motho ona ha ene le nna we didn't accept this yano o botsa ho mme ona ska kgathatse
e tlwele hona temo ha re tswele pele ntate wa ka e re ke bone Menge Mquma ke a leboa a re itshimanyalwa na utlwisa bohloko motshedisi Marope le yena o kanda re na le wena hlekwana mona ntate le Dr. Prophet Masekwana re le rata haholo jwale le bua ditaba tsa bohlokwa nna ke ka mona ka sports e bua monna go Lesedi FM ke le mametse hle bathong ke Rosettenville gona mona Gauteng ke dutse le lona ntate wa ka yes le lapa khore le lapa lena ha le selele boemong bona yes mme yena e ba motho a jwa ya laelang jwale ya etsa ntho a e ratang kana kwa e ratang ntate wa ka o nkile over o setse a le in charge o setsa nkile over tafolena le stulo sena ke ena sentse a reya ke ene o etsa le di decision yes o etsa le diqeto ntate Motaung a sa involve le Ntauye kore o sentse nka qeto engwe lengwe ka nako e wa e batlang o sentse ha ba tlo utlwa opinion or maikutlo or le meqamango ya partner or mona o nahanang o setsa nahanela everybody on ka solution the conclusion for everybody motlu e setse le ene the woman in charge o mametse Lesedi FM e re ke tla ke bone motho ntate Thuso wa tswa e kare le ka bile la ntetsetsana go ngwe le tle le utlwe gore na go jwang ha o so thotse fela ka tlung e bile gona jwale ke tswile ke itulela mo ke itulelang teng ke hloka dikeletso na nka bua le mang bathong ke fumane dikeletso go lokile wena moshaniso re tlanka dinomoro tsa hao re a di bona mona re tla dinka re dingole dinomoro tsena tsa hao re tsebe go tla o letsetsa re tla o tshwara le last number re tla o tshwara nako ngwe le last number re tla dingola gona jwale dinomoro tsena tsa hao mona re o letsetse re tla o letsetsa ke di bone nomoro tsa o tsa 081 ke a di bona mona re tla o tshwara jwale ntate wa ka utlwa monnenwa o re le yena o tswile ka tlung o rutswile a ntse a thotse go na le mo wa seng a dula teng ha ona ntho bohloko wa bona dintho tse ngata tse ke batlang go di tlisa ka ra bomme le kelello tsa bona ha ntse a dutse o feta o pheya o ya hodimo tla o bona Tauye le dutse mo e thotse lwanelo mo atumela engwe ntate Motaung ki ya hore o fumane partner ya hao e entse phoso ha o qeta you must never ha o tlo addressa motho wa monna o bontsho go bolelletse go fumana gale go bolella ka ntho e ha o solve asiona go bolelletse gale go jwetsa o ka heka go jwetsitse moleko go jwetsitse intho tse ngata mono gale go jwetsa bona hona jwale bona o ska thula o thuletse ba go jwetsitse o thuletse jala o sa tseba o bua jala o sa tseba o bua jo ya o tla pinela ya mshimanona ai shapa man ai shapa mshimano Mpumalanga banna man o ya fatso ya mme ha etsa tsela tse jwalo ha o ini monna o mo chaisetsa ho le lofu o wa moleleka ka dikgobo hobane o ya moggoba le ge monno ana le wrong but ha gone mo wina o multiply the wrongs tse lo fit then this man who end up just to win the situation ke tla tsela I can walk away I can kwala I can thula because motho kona mme o bua point ha re gane mare tsela eo I addressang ka yona tsela eo a buang ka yona e bohlokwa haholo ntho eo mo mamedi motle re tlo e tshwara mona ntate re tshwantse re kopana hape mhlomong baking e tla okay re tsotla bua ditaba tsena leeto la rona le letelele haholo leeto la rona le letelele haholo tsela eo o buang ka yona ntate Motaung e bohlokwa and engwe ntate Motaung o batlo lokisa dintho o mme o addressa monna tlwele o dulo raise a voice
o phamisa lentswe la hao ntate wa ka net ntwe one e correct ba isa voice hlo yena ka kopa ke nna domo lo fita ha phamisa lentswe jwale onna domo lo fita theola lentswe danki ntate wa ka bua ka tlhompho ya ntate we ke a leboha ntate mtao ha ke re jwalo tanki habedi hararo modimo wa khotso a matlafatse bontate bana modimo wa khotso a ba fe matla ba gone mo bantse ba sa gone teng ha ke re yalo tswella o mamele lenaneo lena la bua monna modimo kuo ke a leboha ntate wa ka re ya mabenkeleng Die Führer